hello. I am at the Doko Cosplay Community Camp, for short DCCC, which is a one-day event the Doko team has made for us here in November. And I am not an artist alley, so I can go around and vibe and just be in cosplay for once. It's really nice. I have really missed it, and I didn't realize that until a year in Artist Alley. Like, holy shit. When you've done this for like 10 plus years, it's weird not doing it. But yeah, it's a one-day event from 10 a.m. to 6 p.m. So yeah, and we need to get our own food, apart from snacks. They don't sell that here for once. I'm cosplaying Mikus from the song Senbon Sakura, and I chose to keep the pigtails, like, they came braided from when I bought it, but I chose to twist them simply because I like that better, and it's easier to like get their hair to be a little more smooth without getting it crimped. But they sit pretty low because of the hat, and I can't keep my balance. Yeah, I can put the hat here, but then that get pushed a little too much into my nose, and I don't like that. Oh, I think I need to fix this. Give me a second. See if this will sit where I want it. That's a little better. I think I need to go find another hairpin to put this there, but yeah. Oh. But for the fact that I styled this wig in like 25 minutes mostly before leaving yesterday night for an event with work, I think this turned out pretty dang well. There's a lot of hairspray in this wig, but it is what it is. But yeah, I'll show you the full outfit. I couldn't find the shoes. I know I bought them with this cosplay second hand, I just can't find them. So I substituted for another pair of boots. But sleeves, big poofy sleeves, and the skirt. See if I can put this here maybe. You can see my legs, and the boots I ended up substituting. They are too tight, so I had to cut them open. Last time I wore them, let's get these. The skirt is pretty short, and it keeps crawling up. So I'm wearing tights underneath, both for warmth and for privacy reasons. Also, my makeup. The eyebrows is a little more like a bluish green because I don't have any good green eyeshadows apparently. And then I just did a simple eye makeup for what I feel fits me. I didn't look at any reference pictures. I just tried to make my eyes a little more round, and then I put some white in the eye corner and in the waterline. So see if I can get the camera to film it. So yeah, just a little bit of a shimmer shadow and a simple eyeliner and mascara. But yeah, I'll see how many of my friends I can find and go to a bit of events. Yes. Content creation er vist gjort, og så tror jeg bare, vi hopper videre. God idé. Okay, næste. Der var ikke der var hurtigt. Så hvor mange giftede sig? Dang it. Der var out. Vi fik den. We got the game. Ramte nettet, og så røg den ud. Så vi havde fået pointet, hvis den var ramt inde. Ja, den må gerne ramme nettet, men den må... Ja, den skal bare ramme på den rigtige side. Den gjorde den ikke for dig hver gang. Lige præcis. Nå. Så, Nando, tennis er ikke jer. Ej, jeg har aldrig været god til tennis. Jeg Skal vi prøve baseball? Det er jeg elendig til. Det er også. Vi kan tage en rematch baseball. Det er bare tennis, der. Der kan kun være 2 spillere. Ja, det glemmer jeg. Gonna go well. Okay,
Det er bowling og golf, der så er Golf tilbage. er shit. Det er også. Heller ikke fundet af. Prøv Altså, bowling. golf er en af dem der, hvor jeg skal spille Jeg vil have hver lov at fem vælge gange, min før jeg begynder. dims. Jeg vil være min blå. Hvad gør der snart? Skal vi have Så lige på Isak, han gjorde det fra at sidde på bordet, og jeg vandt i går, så... Hvor meget mod, hvordan din hånd den ligger. Men det var kaffen i vejen for den der. Ind i. Det er derfor, jeg holder det der op. Laver lige en om på den anden side. Kvæler os selv. Nej, det var ikke det, jeg ville. Den der Snape-kappe der, hvor der bare flyver og tager alt med sig. Du fik drejet den håndled meget. Ja, men jeg var ikke langt nok til højre. Derfor. Du har det her derhjemme, har du? Ja. Jeg har gjort det her siden jeg er 13. Hvor gammel er du? 22. Ja, okay. Næsten 10 år. Måske så mere til. Jeg har ikke haft en uge. Du kommer også med mig. Så flytter bare bordet. Ja, det er også sjovt nok at prøve at spille Just Dance, når man ikke vil banke til underbordene. Ja. Det er også et meget interessant. Nu er det ikke en familiebord længere, nu er det en her. Stadig. Der sidder en game, det er fint. Right? Så alle skal Never holde sig happens. tennis og spille bowling i stedet for. This never happens. I swear, jeg stinker til de der spil der. Ja, det viser. Jeg kan godt lide hajen, altså for at komme på. Ja. En. Det var lige det. Der er noget, Lisa. Yes, jeg fanger noget lige om lidt. Yes. Jeg er lige i gang med bowling. Vi er lige startet. Ja. Ikke noget imod. Men stadig! I det mindste er jeg kun 2 point væk fra det næste år. I det mindste, der er jo se, hvor meget det er ens. Ja, vi lå i bunden sammen. Godt lide, det er alle jer, der har fået flest strikes, men fordi jeg har fået så mange fucking spærre, så er jeg alligevel så langt deroppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strikes Og jeg fik 1. for the girl that could not make Så den med flest strikes, according to herself. mindst på andenpladsen. Hvad siger det om spillet? I'm going home to my pizza. Bye! Bye. Skulle dødningen have lidt varme? Ja. Og alligevel så er vinduet bag os åbent, for det er ikke os, der er åbnet. Sly Cooper. 100%.
imellem, så har vi sådan en secrets. Nej, der er hemmeligheder, som ikke engang man selv ved svaret på. Og det er fint, det skal der ikke noget med. Hallo. Altså, jeg er glad for, at I tager jer selv, men jeg ved ikke, om jeg kan sige det samme for dig. Okay, totalt værligt. Prøv lige at overveje, at vi transformerer til en bare hvis det er billigt. Men det er helt klare over. Bestemt ikke som 8 år. Prøv lige at overveje det. Oh my god. Okay. Er I klar? Ja. Det er jeg ikke. Never have I ever fået et barn til at græde på grund af mit fødsel. Jeg kigger på dig. Jeg kigger på dig. Hvor dejligt! Altså, jeg har brug for noget fortælling, storytime, sådan. Det kiggede på at blive bange. Same. Nå, okay. Altså, hvad var det i sammenhæng med? Hvorfor var der en tvivl? Okay. Okay, nej, det er ikke måske godt. Var det for meget, at jeg tvang jer til at blive katbrug? Er det det? Er det det, der er grund til det her? Oh my god. Oh my god. Hop så ned, I to. Ned med. Ned. Jeg var ikke på now we're heading fursuit. Heading fursuit. Nej, det var troligt. Jeg har aldrig følt mig så troet, at det var så floppy. Ja. I tre, I har lavet en af jeres fursuits. Altså, de tager sådan en dag, hvis vi står derhjemme. Nej, ja. I har lavet nogen, der ligger derhjemme. Yes. Og du har lavet en på. Very nice. Jeg er meget stor fan. I er så dygtige og meget kreative. Jeg siger ikke noget negativt den her gang. Jeg siger ingenting. Jeg er stille. Hvad? Jeg tror, det blev lidt meget for mig. Det er okay. Så kan jeg komme bag. Okay. Nå, okay. Never have I ever rejst i min fursuit. Ikke med, men i. Men hvorfor kan du beslutte dig? Tusind tak, fordi I kom i dag. Det har været en fornøjelse. Har I haft en god cosplay community camp? Ja! Det var jeg meget glad for. Jamen, nu skal I bare høre. Det næste punkt, lidt mere seriøst. Det er i forhold til Dokukons fremtid. Og der er flere, der har sagt, oh my god, jeg glæder mig til næste Dokukon. Og det gør vi jo sådan set også, men næste Dokukon bliver nok ikke 2024, desværre. Vi går alle sammen i skole eller har fuldtidsarbejde på nuværende tidspunkt, derfor kan vi ikke på en fornuftig vis levere jer en kon, som vi kan sige, at vi er mega stolte af, som vi har gjort de forrige år. Så lige på nuværende tidspunkt tager Dokukon en pause for de større events, men vi kommer til at lave nogle få mini-events i løbet af årene, forhåbentlig, hvis vi kan få det til at fungere. Men vi sætter i hvert fald super stor pris på jeres støtte så fra, og vi ser frem til en ny fremtid med jer. Ja. Så får det lige tilbage. Så vil jeg bare lige gerne sige tusind tak for, at I er kommet i dag. I har været nogle fænomenalt dejlige deltagere, som jeg virkelig føler har
støttet rigtig meget op om vores event, og det er vi super taknemmelige for. Og vi ønsker jer en rigtig god aften, og må I komme godt hjem. That was this DokuCon event. Hvorfor vil den her ikke lukke? It is 8 p.m. and I need to take like half of this cosplay off before I can go to the bus. So that's what I do, and that I may not film or take pictures in the toilet, so it's gonna be here. So you get a quick take off cosplay with me montage, or like part of my cosplay. Oh, fuck me. Han vil gerne have sin tegning med små. Har det ikke forstået? Ting der han. Ej, jeg var så tæt på! Ej! Den er så tæt på. Så tæt på og så langt fra. Jeg fik en tredjeplads. Tredjeplads også godt. Before I put on my outerwear clothes, I need to go to the toilet, so... En lille blå abe. Oh my god. Sådan en syr jeg nemlig til. Dokus lille nye ven. Kæledyr eller medmaskot, vi er ikke helt sikre. Vi finder ud af det i årets løb. Ja, det skal Doku nok fortælle os. It is adorable. Last part of the outro, I think this will be. I am currently just waiting for the possibility to get home because the bus doesn't go until 6:40 p.m. So yeah, they are closing down. Most likely everybody has gone home. It's only like the people that holds it, and then the artists that's still packing together their stuff. So yeah, I'm just taking the bus home. It's not that far, and I'm just like, yes, I could pack the wig too, but that's gonna be. I might as well just keep it on. It's not that big of a deal. Also, I don't know how well the wig styling will hold, so I'm thinking. Also, this is a scuffed way of holding the camera. Give me a second. A little better. How well the styling will hold, whether or not I want to try and restyle it in the future. This was very last second. You can see this tot just like completely separating that way. This is crunchy. That is not fluffy, that's crunchy. So yeah, but I'm getting a little hot, so I might wait outside or just like go to the bus stop for now. I don't know. Maybe. Because there is not really anybody else left, but yeah. But yeah, Doku Cosplay Community Camp was fun, and I have missed to just go around and cosplay and have fun. So that's nice, and I'll definitely come again for whatever next event they are holding, unless I'm not like in town. So yeah.